Hello guys! Welcome to my vlog! I am Jeneline Butel! Majong udto sa tanan! Mayong udto guys! Hi sa mga ex! Mga buhi pa mo karon? At kami mga buhi pami Okay, fine! Okay, fine. Ay, kumaday. Hi, ex. Nakahinumdum pa ka sa akong giingon nga dili tanang bayi nangihanlan og gwapo. Ang uban nangihanlan sa og seryoso. Hi, ex. Kahinumdum pa ka atong nangaon tang duha. Unya nagtinutukay pa jud ta. Abi na kung unsay na si mong utok. Nabukog raman di ay ka. Hi ex! Kahinumdum pa ka? Katubitong niingon ka nako nga akura og wa ni lain pa. Unya, asa naman ka? Ni kuyog man lagi ka sa iya. Hi, ex. Kay numdum pa ka nga. Miingon ko sa imuha nga. Cut. Peace. Hi, ex. Nakahinumdum pa ka nga. Miingon ko sa imuha nga mura ka og tubol. Naglisod manggug ko ni muglit go. Sakit manggud kaayo. Lord. Hi, ex. Kahinumdum pa ka atong niingon kanako nga mag-uban ta hangtod sa kamatayon. Ngano lagi ni una man kag kamatay karon. Hi ex! Nakahinumdum pa ka? Katong imuhang ipanghambog sa akua sa una nga dako ag imuha. Naginam-hinam pa ko. Onya dayto hastang gamaya man di ay sa imuha. Malagi. May mga ex. Hi, ex. Ingon ka nga kitang duha. Nganong hantod karon? Nag-inusara pa man gihapon ka. Hi, ex. Kahinumdum pa ka atong niingon ka nako nga mag-date tang duha. Unya di ay na makailaing ka dit. Hi ex! Kahinumdum pa ka? Katubitaw niingon ka nga, Lord, ayaw kog pakusgi ag hangin. Kay unya og mapalid siya sa lain. Unya dayto, ikaw ray ning uban sa hangin og niadto pa jud ka sa lain. Hi, ex. Kahinumdum pa ka atong niingon kanako nga mahal na mahal ko nimo. Unya di ay
Sumangil raman di ay ka kay na naman kay lain. You know? Oh my God. Hi, ex. Nganong nanguyab pa man ka nako sa una? Lantawag, gibuwag ang nagihapon tika. Hi, ex! Kay hinumdum pa kas imong giingon sa ako, ah. Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon puti ka, nga ikaw ray makatilaw. Ha! Los ni mo, ex. Di apay but-but na kuha ah. O gidugang sa imuha. Hi, ex. Kahinumdum pa ka atong niingon ka nga guwapa ko. Unya di ay ag imong mata tuwa sa lain. Hi. Hi. Gibino ang rami ha. Peace. Bye-bye og adto ra mi nahuman sa amo ang mga vlog. O please subscribe, likes, comments, og share sa amo ang gi-vlog karon og abangi sa amo na pong umaabot nga mga vlog, mga kalingaw-lingaw. Sa mga gipanglaay kay nag-lockdown kay napay quarantine di pa kagawas. So di arami anda mohatag og palingaw ninyo. Kabuang. Kabuang. Joke, joke, joke. Joke, 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 joke. Just a funny only. Peace, peace, peace. Love you, mua, mua, mua. Bye-bye. Bye-bye.